Kigali umunyerondo yishwe n'umuganga abazizurwa amaherere. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali murenge wa Kimisagara mudugudu wa Nyabugogo mu kagari ka Nyabugogo haravugwa inkuru y'umunyerondo wapfurwa gashinyaguro maze akajugunywa muri rigori y'amazi. Biravuga yuko yishwe n'umuganga witwa Ngiruwonsanga Jackson wakoraga bitaro bya Muhima. Uyu munyerondo mbere yuko yicwa biravuga yuko uyu muganga wamwishe yarameranye nabi n'umugore we dore ko mu rugo habaga intonganya nyinshi cyane ziturutse ku makimbirane yo mu rugo. Ejo rero ngo nibwo uyu muganga yaje gushwana n'umugore we maze uyu mugore ajya guhuruza umuyobozi w'umudugudu. Umuyobozi w'umudugudu ageze maze umuganga batangiye kumwataka mukubita ibipfunsi. Nibwo umunyerondo yaje gukiza mudugudu maze uyu muganga asunika umunyerondo agwa mu wa metero 3. Uyu muganga ntihanyurwa afata n'inosha yikubita umunyerondo mu mutwe maze ahitasiga ubuzima. Abantu babibonye bahise bahurura baje gutabara ariko basanga uyu munyerondo yamaje kurabirana kare. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Orarisi Gahonzire nawe yemeje aya makuru avuga yuko uyu munyerondo yishwe n'uwitwa Ngiruwonsanga Jackson wakoraga akazi k'ubuganga mu bitaro bya Muhima. Kugeza ubu ngubu uyu nguyu Jackson akaba yahise atabwa muri yombi akaba ari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe mu gihe umurambo nyakwigendera wajyanywe mu buruhukiro. Ngaje ngo korero dukomeza kwifuriza uyu munyerondo kuruhukira mu mahoro kandi tunangarisha n'umuryango wawe uyu munyerondo akomoka. Nanjye ngira ninkura subscribe nimbaroga murigize kuri isheni ngenda cyari Obi9 ni Obi Time News mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Nyabugogo. Obi Time News.